Horas, Shalom, Bapak Inang Hita Ganupan. Bani Kamis 3 November 2022 on. Ro use hatani nebata nasihol manise hita bani panorang sadarion. Na laho ipuka hita lahuanta. Halani ay perlobi ondoskon hita lobi diri tahu bani nebata martonggo mahita. Bapa nami na Mariana inagori atas. Rodohan nami bani panorang on Tuhan use. Mamuji pakon pasangap kon goranmu. Halani dasu bani sonarion. Ihaso mani ham hape hanami. Ipergogoi ham hape hanami. Jana ibagas nasihat jorgit akula nami. Halane bapa ase lambin jorgit akula namion. Jana lambin maka dirgas kon hanami. Bani haganupan horot janami. Ase Tuhan sihul uhur nami. Ibo bahon marhition ni hatamu nama pasing. Halane bapa parsahap kon ham hanami. Bani panorang on ase. Iimani iamini hanami hatamu on. Nalahoy pa ondos kon namhuban nami. Terima kasih bamu. Amin. Bapak nang hita haganupan. Ipa ondos subata hatanin bata. Gabi parguguh. Nalahoy pukah kita lahuanta bani sadarion. Ay mana ibut humbani buku sada Samuel bindu pitu ayat 4. Buku Samuel bindu pitu. Buku sada Samuel bindu pitu ayat 4 nini sonon hubata. Jadi ipadau halak Israel mabaal pakon Astarot anjaha pita Jahoba mando ibalosi sidea. Sahalinari, jadi ipadau halak Israel mabaal pakon Astarot anjaha pita Jahoba mando ibalosi sidea. Bani bahasa Indonesia ya tahun. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Diar amin. Ema hatani ne bata hobata bapena. Bapena kita haganupan bani hatani ne bata onna ipo ondo subata adong idi dahita ijon hape pasal keputusan. Ita dikun sidia tapi ipadau sidia ma nini. Hape bapena kita haganupan bani pergoluhan tao nanggo dida kita jana anggo iboto kita irimang-rimangi kita. Bani pergoluhan taon ay ma dos konsongon na mandalani bagi-bagi rentangan dohi taon. Bagi persoalan tapi mandalani dalan lang haganu pandalan ay adong namulus kan na ito tene. Lang haganu pandalan ay namulus paling tidak dalan ay adong ay malika-liku ni adong belok kiri belok kanan ni so na homa adong dalan na marlubang tapi adong huma dalan namulus. Artinya buhay hatahonon izon, lang haganu pandalan ay lurus, lang haganu pandalan ay ma mulus, tapi dalan ay sipata belok kiri, sipata belok kanan, sipata marlubang, sipata rado terlubang kan na do bapenang. Tapi ang hati-hati do hita, na hape bagal ni lubang ay, na hape bagal ni likaliku no konay ay, ang hati-hati hita, pasti tetap do hita selamat. Kanay do. Asi ba pinang hita haganupan bani panorang o ni pa ondo subata pasal hata ni nebata hapi yang gui didah kita perlu do hapi hita mangidah hu pudian ni ari atapi yang gu bui hata honon pay may didah kita hulubian ni ari perlu do hapi didah kita flashback ni masa lalu masih naik ini. Masa lalu adalah menunjukkan bagaimana kita masa sekarang ini. Masih ya tahun sunai. Halani jarang do halak terbentuk sukses ketika ia tidak ada memiliki masa lalu yang luar biasa baik itu kegagalan. Tapi nah ia mengimani kegagalan ni ai, nah ia mengimani haganupan na masa bani ia ai. Totu anggoi didah kita bani na masa bani hinan atape panorang masa lalu totu adong do ize bata keputusan. Anggo sonai hape au hinan na masa ay atapi sunai hinan au bani saminggu na lewat ay 2 minggu na lewat ay na lahu siol hubain. Apa yang harus ku perbuat supaya tidak terulang lagi masa lalu itu. Ase ulang tarulang use na terjadi ay tu adong na lahu perbaiki untuk mengambil keputusan. Ase bapenang kita ganupan maritiyon ni sada Samuel bindu pitu ayat 4 uni pa ondo subata pasalatan ne bata ipadaw halak Israel mabaal pakon Astarot nini tene. Jadi ngo dida kita bapai nang kita ganupan hape ternyata bani kehidupan ni halak Israel hape domba dokasi dia bani gom-goman ni halak Palestin.
Kurang lebih 20 tahun si dia ibagas gum-guman ni bangsa Palestina on na mambahan si dia lang merasa bebas sebenarnya. Mambahan si dia lalap terhimpit bani horot jahadu saun na horot jahon ni bangsa Palestina. Jadi halani ay didah kita ijon na terikut si dia ay mamarhitihon ni isomba si dia do Baal jana isomba si dia do Astarot. Masih sunat ini Bapak Inang. Habis sebelum ni peperangan terjadi bani bangsa Israel pakon Palestin, habis do bangsa Israel bani tangan ni halak Palestin. Totu bentuk on tapi totu namasa on bani si dia adalah bentuk ketidaktaatan ni sadia do asa terjadi ay bani si dia. Jadi nggo didah kita kemudian di teks ni ambilan tahun, HP tabut perjanjian ini, tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah. HP ay ma irampas salak Palestin. Totu ijon onang go memang iijinkan si dia tabut ay irampas atape dasu bani halak naligan. Totu ijon masih dia tidak ada keyakinan ubani nebata jana dodo si dia humbani nebata. Jadi alani ay tanda tabut kehadiran ni Allah anak konayai atape tabut perjanjian Allah anak konayai langdung bani sadia siap-siap si dia di dalam tidak perlindungan Tuhan. Siap-siap si dia ibagas langadong perlindungan ni Tuhan. Tentu ay terjadi bani hakalahan ni sadia. Tapi ijo ni didah kita ternyata ketika tabut ay mulak hubani si dia marhitihon ni na ibuat ujay. Jana ibuat si dia ikembalihon hubani asal ni hinan. Tentu on menamambahen gabe kehadiran Allah itu ada bani si dia. Tapi ini yanan ni Aima Ibn Hajar ni tenenggo didah kita bani teksnya ambilanta. Totu Bapak nang hita ganupan gak bisa halak napur saya totu orang do bata keputusan. Jadi halanya didah kita isadari ay mamarhitihon ni Samuel do sunah homa isadari halak na ijay do bahasa perlakuan pembahenan halak Israel adalah hal yang salah. Mengapa? Dong keyakinan sadia bani Baal pakon ay ma Astarot. Baal adalah bangsa atape dewa di bangsa sekitar terlebih homa bangsa Palestina ay dihuti sadia. Baal iyakini sadia adalah sebagai dewa kesuburan, dewa ketua ni kesuburan. Jadi yakini sadia ay ma Astarot adalah dewi kecantikan sonehoma kesuburan. Yakin do si dia dewa pakon Astarot ona mamasu-masu sunsuanan hortani sadia. Totu anggo idol lalap imani ihagolukon si dia totu ibagas masa lalu nalalap masih dia na terlambin nalalap kalah. Karena itu tapi ijon anggo sihol do monang. Sihol do margogo. Tadikon masa lalu yang membuat hitam madabu. Mungkin masa lalu ay aha. Anggo si dia masa lalu ni sadia ijon ay ma pasal hakalahan ni sadia. Hubani bangsa Palestina sunai mahala ni maritio ni sadia perusaya bani Baal pakon ay ma Astarot. Kalau ingin hidup tinggalkan Baal dan Astarot. Ase jahuba na membalosi. Jahuba ma na iida si dia jana ibalosi si dia. Tentu Bapak nang kita haganupan rado hita bani goluta on isido nara ibalosi hita nalang ipadau kita bani goluta. Jona nyaman tene. Zona nyaman rado hita terlalu nyaman bani zona nyaman. Jangan lang isa dari hita bahasa bani zona nyaman ay ada kesalahan. Ada ketidakcocokan, ketidakbenaran. Contoh mungkin rado hita saya ope bani kuasa di dunia on. Ketika marobat hita dokter rumah sakit dan dalang malum ya tahun hita ma bahasa sing tongon na marobat hujayon. Hapi arung du ijay. Nini itandai sianu janam doma piga alak marobat ujay pita itabas tabasi dasa pita onda sa iber temukur pakon tabas nini tutu ranan do hita hujay gabira hita lau hujay marlambin ijay terus ijay nyaman Bapak nang hita ganupan gogoh ni dunia mampu memberehon kesehatan kesembuhan boy memberehon jabatan tapi ingat untuk keselamatan. Untuk surga sonangan ay sina adong izay lang dong izay gogo ni kuasa ni dunia on. Tapi rado jolma bani jona nyaman ay lang rah padoh kon ay. Halani doma nyaman bani kenikmatan di dunia atapi jabatan na secara ibagas na hagana-ganaon yakin iya lang ra iya padoh diri ni. Tapi yakin mahita pasti madabu hubani hakalahon do hubani hasidahon hagulapan do ujung ni.
Ai doho mana terjadi bani bangsa Israel ketika si dia yakin bani Baal pakon ai ma Astarot sebagai dewa nisa dia, Tuhan nisa dia, ijai masih dia mengalami kehancuran marhitihon ni ai ma Palestina na mangum si dia, tapi ijon ipasingat anggo sial do si dia tetap malua tetap monang didah kita bani sabindu bituon ai mana makatahon ikalahkon si dia do bangsa Palestina monang do si dia tutu ijon bapai nang menlawan gogoh ni dunia on, menlawan kuasa ni dunia na jahat on adalah kuasa Allah. Jauhkan zona nyaman di dalam kejahatan atape horja dosa terlebih horja hagana-ganaon. Bapai nang hita rado hita menganggap bahasa gana-gana ai maningon mardatu lang belum tentu, tapi namar datu atape namar gana-gana rado ibe kita sebagai contoh ahana adong bata hemponta bodi be kita ai gabe dewata, dirita pe bodi be kita gabe dewata, halakna sangap-sangap pe bodi be kita gabe dewata, totu terbatas tuh haganupan naik. Pita gogoni dunia dasa ai made ini dunia tene made ini jol madasa ai, tapi made in Allah. Keluar biasaan ni Allah itu sangat luar biasa. Humbani ne batasan diri. Anggo jahoba do ibalo sisi hita, jana margogoh do hita. Jan anggo jahoba do ibalosi hita marhamonangan do hita mandopakon dunia on sita ronon on. Baik jalan itu lurus, baik jalan itu bengkok, belok kiri, belok kanan, baik jalan itu marlubang-lubang nini, marlubang-lubang bahat batu-batu kerikil nih, tapi ada Tuhan na ibalosi hita, ia do na mempergogohi hita. Alane bapai nang hita ganupan, margogoh mahita bani panorang sadarion mandalankon horjata. Amin martonggo mahita. Bapa ni surga terima kasih do matongon itangar hanami hatamu na mempergogohi hanami bani sadarion. Asih halane Bapa, pori ahapena idopak kon hanami na masain dalan na sipata golap, sipata berat, sipata berliku-liku, sipata homa Tuhan marlubang, sipata homa lurus, tapi mampu hanami menghadapiin. Jana ipadauhkan nami Tuhan, keinginan-keinginan daging na mendewahon aha na adong benami gugoh ni dunia on. Tapi Bapa pita hamma ibalosi hanami. Anggo hamdo ibalosi hanami bani golu nami on, marhamonangon do hanami. Tapi anggo dunia on do ibalosi hanami Tuhan. Ibagas na kalah do hanami. Langdas sanami Tuhan hubani. Hamonangon na humbamuin. Terima kasih bamu Tuhan pergugui ham hanami. Mandalankon horja nami sadarion. Ahape na ihorjahon hanami. Baik na ijumay pertiga-tigaan. Baik na ipersikolahan. Baik na i kesehatan. Haganupan in Bapa hitemu memberi pasu-pasu benami asi marhamonangon hanami tetap ai mamangahapkon pasu-pasumu jana patuduhkon hanami gabisiwan pasu-pasu. Terpuji maham Tuhan Yesus ipagusyukuranmu hanami martonggo. Amin.